Dobar dan. Danas smo tu povodom obilježavanja letjelišta u Zagrebu sa kojeg se letilo prije 100 godina. Trenutno smo na letjelištu Borongaj gdje se odvija program padobranci, ultralaki avioni, helikopteri i ostalo. Smo ga. Ajde vidimo. Kroz 2:10 je. Jel dobar, ha? Da. Procedura ti, ako nije nešto u redu, primiš oba dve ručke, potegneš desnom, potegneš lijevo. Ako onda nije u redu... Pa onda... Prvo odbacivanje, onda rezerva. Ja se bezom ne bavim.